Još malo. Sljedeća nagrada je specifična kao i njena dobitnica. Udruženje za edukaciju budućih roditelja, a u nominaciji su bile sljedeće kuće: Dom zdravlja Novi Sad, škola za trudnice; Mamin san, škola za trudnice Beograd; zdravstveni objekat Centar Podgorica i Centar za mame iz Slovenije. Kuća koja će se večeras predstaviti i koja dobija nagradu je škola roditeljstva Mamin san i njena predstavnica Danka Todorović. Predsjednica udruženja Mamin san je Danka Todorović. Udruženje Mamin san je osnovano sa ciljem edukacije budućih roditelja i roditelja koji su to već postali. Imala sam sreće da na ovom putu sretem divne ljude i zajedno sa njima do sada edukujem 4000 parova. Tako da smo mi, kako u šali volimo da kažemo, jedna velika porodica, Mamin san familija. Moto gospođe Danke je ambicija stvara želju koju samo rad pretvara u uspeh. Pozdravimo najuspešniju i najodgovorniju najženu 21. veka, gospođu Danku Todorović. Danka stiže, a stiže i nagrada. Dobroveče svima, hvala na lepoj najavi. Ja bih se zahvalila organizatorima, posebno gospođi Slađani Obradović koja je prepoznala rad našeg udruženja. Zahvalila bih se svima vama koji ste ovde i zahvalila bih se pre svega mojim saradnicima, jer ova nagrada večeras nije samo moja, ja je delim zajedno sa mojim timom i ono što obećavamo jeste da ćemo i dalje uspešno raditi na najvažnijem segmentu našeg društva, a to je svakako podsticaj nataliteta i roditeljstvo. Hvala još jednom svima i uživajte, prijatno. Hvala i vama. Gledamo sada vaš promofilm.
Smiljana.